Autonomous State apong wood puthot ke wood. KSA pen hemprega mai kapado. Autonomous State long leti ke Assam State along Sidoji pusi ke DCC kaceparai. Rose Kandi Tea State along Assistant Manager Kamal Singh Daron pen nampia jo along ke doa sarong kelong. Kardom Lili Karbi berta thanbang Samidurmi Bepi Monarchik tha bertang ton pen Karbi Low Charlie Asong Mate KSA pen pre nipaing korapli arni Difu Farmers Growth Center Auditorium Hall along Autonomous State aputhak BD sore chepachoya mai pado Karbi Low Charlie Asong pen kepa mai long Karbi ang long Autonomous Council CEM EM MP MLA MEC Ratchari Asong mai pu hampang asong kanchas dikom jakas along Owi kimia song atum chitong don renti mai along hemprek mati Autonomous State ke hang along kadogawi ning isi kengkam isi kido Japan arleng ke theatum jongjung alam the chepaklan renti novel cause jitu constitutional right etu tamar aru perfectly jodi ami fight koribo paro definitely article 244 etu khub dangor issue nohoy moi jitu mor bishwas it is constitutionally already parliament bill pass koriছে why it is delayed since 1969 70-72 মানতে হৈ যাব লাগিছিল তামাম বুকাজালে মিলা তো নেপিলে কাবে নগার লেগে থিয়া নিলি পুরাবে বিজেপি কোন পলিটিক্যাল পার্টি লিডার কে দোয়া লোনে বিজনেস का हां बुकाजान बोर्डा हम नागालैंड बोर्डा की के दाम लापे हाला लगा काबी तुम लोग को पिलो प्रॉब्लम को पिलो नी तू कहा नागालैंड से मारजार बहुत है तो काबी तुम ले दा के दोआ लेगे थे तुमसी MLA, MP, X, President, लोग में पता कुनी तक को नाका भांचो जोर को, हाँ? एक जोन दो जोन मन में गुत्ते ठिकादार लो से। Long mak komane ahong godhon atum long komada pang puka cingkisi hala sokam ka success di ma ili tum lang cari na pon la pen cingki che thanang ko dorkar pulo tade elected MLA tum hantai li tum logai na ko de umuga khe pen ba umuga hong godhon atum pen ke umuga MLA ba umuga EM umuga MEC tum si cingki nai pulo tangke alang li tum phas li tum pajil po pasit to nang ko lasi la song do si li tum claim thek lo pulun to tangte den nili ninga logo ma tha do je 2019 na phas li tum la so har mo bang pe chunun de ti Autonomous State ke palong Japan isivet amayalong eklaivet donangji puta pinang an arleng ke the atum ningje kachingwai along lamrai kopitong lamrai kedeng delone birta ke re bahut an ke longdon delang Autonomous State long leti ke Assam State along Sidoji pusi Karbi Anglong District Congress Committee KDCC pen pre nipaing korapli arni lamthe chaparai Center NSCN Framework Agreement aputhak Karbi Anglong District Congress Committee pen dipu amethanga sai hemalong kangdang amaipi pre nipaing korapli arni pado lapen Karbi Anglong dimahasau along le Greater Nagalim along kaparloji alam kroi krei pusi kangdang amaipi along lamthe chaparai Hemprek long litik ke Karbi Anglong ke Assam State along Dobomji puta mai pialong lamthe chaparai pusi KADCC pen card news along bertanang pale Kaziranga angjok pania hawar Rekha Pahar Sartaron arong amikar Kamal Singh Taron Rose Kandi Tea State along Assistant Manager ahin pen nampialong kedoa sarong kelong Kedam tang suri hinira great planning kan arkoy chikloni pai hiniarni Karbi Anglong along ri inglong hawar along pen nampia jo along kiduasa arong kilong labang so sa arong ason thak kedam tang ningkan parokrenar kebra great po ningkan hud British adia munit Robert Bruce pen setami asamang tang pialong kidu singpo arong tinsokia ahawar along penta longlo Komol Singh teron pen kilong pon nampia jo kedua sarong Karbi Anglong hawar along pensi longpon lo nampia jo asarong meter crepe hopen metering koyan arong kiding labang so sarong kilongpon jorhat rong supia long kido
Toklai T Research Institute along Nampia Jo along kido asamu arong apula pen arvo hehui palidamsi Nampia Jo along kilong asa arong ang tek kilong Japan scientist atumpen kilang pang teklo apitu scientist atumpen kilang pang teksi Nampia Jo along kido asa arong lo pusi pachinilo Non malom so por phan dihina pharman bir tamointan pon iksenang. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at rupees 2,500 to rupees 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sanesh normal facial only rupees 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihenamo opi putat bertalong wangtulo. Dipu Nehru Yuwa Kendra lapen Hanjalangso Youth Club pen Hanjalangso Lori Sarpopatua Klamalong Kapatu Bom Bukajan Angkang Football Kachapate Pre ni Paying Korapli Ar ni Pajat Pontanglo. Bukajan Subdivision Angkang Hanjalangso Lori Sarpopatua Klamalong Pre ni Paying Korasi Ar ni Pen Kapang Cheng Bukajan Angkang Football Kapatu Kachapate Pre ni Pay Inkorapli Ar ni Jirsong Youth Club lapen Hanjalangso Youth Club Angbong Chapate Ponse Pajat Pontanglo. Jirsong atum hanjang langso apan bol pumni pen cepahay hanjang langso atum jirsong apan bol pumni citudun si adun tu anonge cepalong pon kacepate kaprek ahin kehaya bang pu abang pia tuma panta nong e pajerpon
Bukajan Police Station ang kang Bormanti Bearong pen inuningkan troksi arloso auso kang bodet auso kelong tu. Preni paying kore ECR ni kang sama por malam Bukajan rong supi Bormanti along pen kang bodet Rajita Barmandrani artaningkan troksi auso piapan Nagaland Dimapur Railway Station along pen longpon etlupusi birta long lapen ki ponbek abang phua phanta police atumpen nep ingnang pontanglo. Pinia bertabang galapon sekang tonpon iglo, langi bom terkait news channel, domi thagme kurang tu.